कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट के लंकादा कुकी मिलिटेंट सिंह लांदारकपदा नागा अनि सिरे अनि सोकले हाइदे मणिपुर ब्रिटिश की मखुतगे निंगतम की चही मरीफु सुब निंगसिंग थौरम ngasi पांगथोकनख्रे खुरमजरे ISTV की मणिपुरी पाव मीटिंग ताबिरी बसिंग पुतराम नोकचरे हौजिक पाव संतोकना फिजरे स्टेट असिदा NRC अपडेट तौरबा मतुंगदा सेंसस तौबियु हाइना मणिपुर लेंगाकता तक्सिंदुना लाखिबा अदु ngasi फावबा लेंगाक असिना मखोयि ओइबा फिरेप अमा लौदुना मियामदा खंगनदबगी मायोक्ता कैंपेन फॉर एंड खई वाल यूनाइटेड क्लब तगे मैतै नागा अमदि मैतै पांगलगी मियोइ सिंगना नो NRC नो सेंसस हाइबा खोलाव कयाग लोइनना मसिंग यामलबा मियामना गवर्नर तमना रैली लाकपदा सेंट्रल फोर्सेस अमदि मणिपुर पुलिस की कांगुना कोनुंग ममांग ट्रैफिक पॉइंट थतुना मखाताना चरहनखिद्रे तुंगदा खोंगजेलोय सिंगे मरक्तगे तोंगान तोंगान कांगलु फुरुप सिंगे लुचिंग सिंग अमदि JFD की थौमी यावना मियोइ 15 साबा मिहुट अमना मणिपुर के गवर्नर अजय कुमार वाला उनदुना हिरमसगी मतंगदा वारी साननबा चटखरे ngasi khongjang aduga mari leinena JFD की कन्वीनर जितेंद्र निंगोमन फोंदोरकपदा था असिगी 13 तगी स्टेट असिदा सेंसस तौगनी हाइदुना थौरांगलिबा असि मतम खरा यैथोकपिदुना सेंसस तौद्रिङै ममांगदा स्टेट असिदा NRC हाना अपडेट तौबियु हाइदुना मियामना तालिबा डिमांड असिदा करी खोंगथांग लौखटली हाइबा चप चाबा पाउखुम अमा पिबिनबा रैली असि चटपनि हाइखे कोई सिंगल लेबर तंगल लेबर कम्युनिटी पुल का डेलीगेट तरा मंगा संग ना बा होने रे अखोई संदु से तांग तरा तरे तने अखोई सेंसस होगिदो से सिगी ममंग सिदा बसी थिंगना बा अमसुं विरो तो गिने ना बा डिफर तो गिने ना बा पोस्टपोन तो गिने ना बा करी लोखत पिरि हाइबदो मदुगी वाफुम दो हंग चटपनि मणिपुर लेंगाकना चिंग अमदि तमदगे नुमित 15 की मनुंगदा खुलाई पिखलंगनबा मतम थारिङै चेरक्ता ngasi ayuk pung 9 rom tabada कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट के गामनोन सपरमाइना पुलिस स्टेशन न कोनबा लंकादा कुकी टेरोरिस्ट सिंगना लांदारकपदा नागा अनि सिरे अनि सोकले हरे थगदोगदुगी मतंगदा फंगो पाउदा ngasi ayuk pung 9 rom tabada खुंजा सिंह लौ उब चटपदा खुलाई मटिक चाना पाइदुना लाकपा कुकी टेरोरिस्ट सिंगना एम्बुस तौरकपदा खुंजा अमा मफम मदुदा लैखिदबनी अहुम सोके अमना हॉस्पिटल यौबा ngamdana लैखिदबनी हाइरि थौदोक अदुदा लैखिद्रबा अदुदि विलियम बौ चवांग चही 35 अपोप लैखिद्रबा फिलिप कवी अतोपा अमना कावी दिनांग अबोनमै चही 53 ने सोकलबा सिंह अदुदि नमथिलुंग बौ प्रिनमाई चही 95 अमदि माल्यां जिनांग अबोनमाई चही 50 ने हाइरि सोकलबा सिंह हॉस्पिटल द पुरकनबा लंबी लेतबना नोने रोम द पुरगा इम्फाल द पुरकनबा पांदमदा पुथोकपा हौख्रै असोकपा सिंगी मनुंगदा माल्यां जिनांग अबोनमाई गे फिबम लुना लैरि हाइरि थौदोक अदुगी मखा तारकपदा चालजियांग कुकी खुलदगे कांगपोकपी पुलिस न कोनबा मकुई खुल तमना नोंमै कापसिलके हाइरि मकुई द लैबा CRPF सिंगना खुद हनबदगे मखा तारखिदे हाइरि ब्रिटिश शासनदगे मणिपुर न निंगतमखिबा चही मरीफु सुबा निंगसिंग थौरम पांगथोखरे अपुनबा अवोनबा मणिपुर अमगिदमक AAMA ना मणिपुर इंटरनेशनल यूथ सेंटर MIYC अमसुंग पीपल्स प्रोग्रेसिव अलायंस मणिपुर PPAM गा पुन्ना खुचमनरगा मणिपुर सुबा मणिपुर इंडिपेंडेंस डे गी थौरम अमसुंग पब्लिक डिस्कशन कांगबम युमजाव लाइरेनबी कम्युनिटी हॉल दा पांगथोखिबा अदुदा AITI गी नेशनल सेक्रेटरी MD इशाउद्दीन ना इरमदम असि मतम अमदा खुकल पांगनबा लेबाक ओइदुना लोइलम संदोकलंबा लमदम ओइरमखे अदुबु फमनाइब सिंगी मरक्ता लिंगजेल मानरक्तबदगे चही 8 खुंताक पथोखे मदुदा मैतै पांगलना चिंगबा फुरुप सिंह अतोप जगादा लांजेनखे हौजिक म्यांमार अमदि बांग्लादेश ता लेरिबा मैतै यावना मतम अदुदा लांजेनखिबा अमदि फादुना पुखिबा इरैचा सिंह अदुने अवा तांथोकनबा होनबदा ब्रिटिश की मतेंग लौरुबदगे अवा तांथोखिबा मतुंग लेबागसगे एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिश ना खुद थिंगजिनबा हौरखिबने लिसिंग अमगा चनिपान मरिफुद्रा माथोइदा एंग्लो मणिपुर वार्डगे ब्रिटिश के मिखा पोनखे प्रिंसली स्टेट ओइना लैखे मणिपुर निंगतमनबा अनौबा मणिपुर ओइनबा चंगखिबा इहौदा लमदमसगी इमा सिंगे दायित्व चावना लौखे लिसिंग अमगा चमापन सुपना मरिगे अहानबा नुपीलाल
ꯅꯤꯡꯇꯝ ꯏꯍꯧ ꯁꯥꯐꯣꯡꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ 1918 1917 ꯐꯥꯎꯕ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯏꯍꯧ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ 1918 ꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯂꯥꯟ ꯀꯥꯎꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯄꯨꯔꯕꯥꯟꯆꯜ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯖꯅꯅꯦꯇꯥ ꯍꯤꯖꯝ ꯏꯔꯥꯕꯣꯠꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯅꯥꯠ ꯀꯜꯆꯔ आइडेंटिटी कन्नबा लेपखिबा अमदि मियामगी इहौ अदुना ngasiगी मणिपुर ओइहनबा ngamkhibani ngasiगी खुदसेमगी लान असिना मणिपुरगी यूनिटी इंटीग्रिटी थुगाइनबा खकनते मणिपुर लोइसिननबा संगसिलकपनि हाइखे इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा वांखई अंगोम लेखाई लैबा वाल क्लब दा मणिपुर निंग तंबगी निंगसिंग थौरम पांगथोखरै थौरम अदुदा क्लब असगी थौपुबसिंग मेंबरसिंग अमसुंग मियोय कयासु सरुक याखि बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की ओइनसु निंगथौखोंग कैथेल थोंखोंगदा मालेमगे पाफल येकपा फिराल सिंखतुना मणिपुर निंखा तमखिबगी थौरम पांगथोखरै यूकोबिट एम्पाल अमावोबा बिस्को एमएसएफ अमदी एंटी ड्रग कैंपेन बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट सिंधुना पांगथोखिबा थौरम अदुदा यूकोबिट की प्रेसिडेंट डब्ल्यू वसंता सेक्रेटरी लोंगजम प्रेमजित एम्पाल की प्रेसिडेंट एन थंबाल लैमा सेक्रेटरी आर के सची अमावोबा की प्रेसिडेंट एच शर्मिला अमसुंग लुपसिंग असिगे थौपुबसिंग मदी थौमिसिंगसु सरुयाखे नसे पांगथोखिबा मणिपुर निंग तंबगी नुमित की थौरमदुदा मणिपुर की स्टेट सोंग सक्तुना मणिपुर की पाफल येकपा फिराल चिंखतखे तोइनना फिराल मखोंगदा हाइलै कतुना इकाई खुमनबा उठखे यूकोविड की सेक्रेटरी लोंगजम प्रेमजितना मणिपुर की निंग तंबगी नुमित पांगथोखलिबा असे अखोगी तुंगदा हौरकलिबा इचा इसु अमदि इनाउसिंगदा इमालैबा कनिंगबगी वाखलोन पोकननबगे दमक अमदि अखोई पुन्ना हिंगमिनदुना इमालैबा कन्नबगे थौना अदु चारोन सुरोन खुदिंगदा लेहौनबगीदमक ngasi 64 सुबा निंगतमगी नुमित की थौरमसे पांगथोकपनि हाइखे तुंगदा हौरगलिबा अखोई इसा इसुसिंगदा इमालैबा कनिंगबगी वाखलोन पोकननबगीदमक अमदि अखोई पुन्ना हिंगमिनदुना इमालैबा मणिपुर कन्ननबगी थौना अदु लैनबगीदमक चारोन सुरोन खुदिंगमक अखोई लैननबगीदमक अखोई ngasi 79 सुबा मणिपुर इंडिपेंडेंट डे असि पांगथोकजबनी थरुमदुदा मणिपुर मुथत पयारोय सेल्फ डिटर्मिनेशन इज आवर बर्थ राइट आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1958 रिपील तौ टेररिस्ट सिंगना मिचम मियाम हाटपा खुदक लेपु हाइबा खोलाव कयासु लाउखे मणिपुर निंखा तंबगी नुमित का मरी लेनना ngasi तोंगान तोंगान ब मफम सिंगदा फिराल सिंखतखरे मफम सिंग अदुदी अमुको हेड ऑफिस क्वा कैथल बाजार थौबाल केएम ब्लूमिंग स्कूल कक्चिंग वावगाई यांगबी पंचायत घर बिष्णुपुर निंगथौखोंग बाजार इम्फाल ईस्ट संजीत कला संगम हॉल लमलोंग बाजार जरीबाम अजुका ऑफिस जिरी बाजार इम्फाल वेस्ट क्वाकैथल मोइरांग पुरेल फिराल चिंखतपगी थौरम असिदा मियामग लोइनना मणिपुर मुथतप यारोय सेल्फ डिटर्मिनेशन इज आवर बर्थ राइट आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट रिपील तौ टेररिस्ट सिंगना मिचम मियाम हाटपा खुदक लेपु हाइबा खोलाव कया लाउखे थौरमग मरी लेनना अमुको की प्रेसिडेंट संजोइना वाफम कया फोंदोखे अदुना इरदुम इलेबा सिदी लमदम असिग मियामला कन्विनसी दिल्ली में कन्विनसी कलमोय नोकोने सेंट्रल के थाजम तंगरे मणिपुर गवर्नर ऑफ चीफ सेक्रेटरी के थाजम तंगरे वहां थो यावते मणिपुर की असेंबली में एमएलए होपु एमपी अउंसु वहां थो यावते वो आमदनी अदुना अखोई की तुमम चति अखोई पुनः बरा संगत बिनबा नाकुइनबा अदुगी याम मथौ ताई हाइदन खंदना अखोई ngasi अमुकोना डिस्ट्रिक्ट अखोई खुदिमक्ता जिरी बाम यावो खुदिमक्ता यूनिट ब्रांच खुदिमक्ता हेड फादर सिदा अखोई ब्लैक असि सदस्य बने मसी की नुंगी वहां थो याम लई
ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯔꯣꯝꯗ ꯍꯤꯡꯖꯕ ꯃꯅꯤꯡꯇꯝꯅ ꯍꯤꯡꯖꯔꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯀꯩꯗꯧꯉꯩꯗꯁꯨ ꯄꯨꯈꯠꯄ ꯅꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯐ꯭ꯂꯦꯛ ꯆꯤꯡꯈꯠꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯦꯡꯗꯕ ꯁꯥꯈꯤꯅꯤ ꯌꯦꯜꯍꯧꯃꯤ ꯃꯨꯊꯠꯄ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯈꯤꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯌꯦꯜꯍꯧꯃꯤ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯃꯥꯡꯍꯟꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯊꯣꯛꯆꯣꯝ ꯁꯣꯃꯣꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔꯣꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯀꯣꯑꯣꯂꯤꯁꯟ ꯐꯣꯔ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯔꯥꯏꯠꯁ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯀꯩꯕꯤ ꯃꯅꯥ ꯆꯤꯡꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ 34ꯁꯨꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯁ ꯗꯦꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯀꯟꯕ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯂꯨꯞ ꯏꯀꯜꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯅꯥꯎꯔꯦꯝ ꯃꯦꯃꯂꯩꯃ Women Association for Socio-Economic Development वासेदेव की प्रेसिडेंट आर.के. थरक्सना सरकार की वाइस प्रेसिडेंट लोंगजम रतन एरावत मेमोरियल ट्रस्ट कैबी की प्रेसिडेंट एल गुनिंद्रो न चिंगबना सरुक याखी थरम अदु पेट्रोग्लई मचुदा मालेमपुबा पाफंग येकपा फिराल चिंकतुना इकाई खुमनब उठखे थौरम अदुदा थोक्सम सोमोरेंद्रोना मखा ताखिबदा पुवारीदे इदुना लेख्रबा थौदोक अमा ओइरबा मणिपुर निंग तंबगी नुमित 14 अगस्त नि हाइबा फाउबा लमदम असगी मियामगी थमोइदगी लौथोखिनबा थौरांग कया पाइखलगले इंडिया की निंग तंबा नुमित्ता मचु अहुंगी फिराल चिंखलंबा अदु हौजिक्ति अगस्त 9 दगे अगस्त 13 फाउबा हर घर तिरंगा यात्रा हाइदुना मिपुम खुदिंग इंडिया की फिराल नुंगशिनबा थौरम पांगथोकले असिगुंबा थौरम असिना आइखोगी वाखलदगे आइखोइगा इंडियागा तोंगानबा पुवारी लेजै हाइबा कावहन्नबा होनरकले लमदम असिगी येलहोमी सिंगना आइखोई येलहोमीनी हाइबा खकना आइखोई सक्तम ngakpa ngamoi ye yelhomi ama oina aikogi oiba puwari ama lerakliba ase manghandana thamba tangai fade aikogi puwari buna chanafam leitaba india gi ningtambagi ihobuna matik mayai hena leiba oina uhana bohonariba asidagi aikoi cheksinba tangai fade haurakliba mahairoi singna tamliba puwari da lamdam asigi puwari khangba yaba para yaudri lamdam asigi lamitlon नाट चटनबी काउथोखलगा येलहोमीनी हाइदुना लेजरिबा अखोइदगे येलहोमी ओइबगी मचाकसिंग लौथोकनबा होनरकलिबा असि चेक्सिनमिनसी हाइखे अखोइगी ngasi 14 अगस्त की पोसी मुथदनबा कोनबदा 2019 गी मतुंग देदी इंडिया ने कई पॉलिसी तौरे मणिपुर सुंबा वाखलोंसी संदोकवा होरमनिना हर तिरंगा जे ममांगरी डेट 12 तक होई हदंगना डेट 9 दे होगा 7 दे पांगतो हायबो मुंदे खोइसी मुथनबनेबा अखोगी फिरान चिकपजे नागालैंड की फिरान चिकपदा फुटी लगा चिकपदा केम तौदे अखोगी हुई फान खोत्र मयाम को थी तौने ताई मसी तौद फै ngasi gi अखोगी मियामना मुथन लाकदरिबा जेनरल इलेक्शन दा अखोई चुमना अफबा मी खनबा अफबा बियांग थबक तौद मी खनगतबा मथौ ताई इने तौरिबा अखोई मोइगी मियें समना हाय मतमदा 2023 दगी हौरिबा लाल असि कनाना होन मनो हाइबसि ngasi gi political leadership लोइन खांगी मणिपुर मियामना लोइन खांगी छन्ना हाबदा इलीगल इमिग्रेंट सिंग खुलाई तंबिरगा अदुमदा खुलाई पिसिलगा मागी पीपल नि हाइबा मागी सिटीजन नि हाइबा मणिपुर मियामगी मथक्ता लान ताहलिबा सिगुबु इंडिया सिगु इंडिया ना कोइ करियोनि खलिबगेबा Joint Students Coordination Committee MSU MSF KSA Madi Sukna Sinduna Manipur Independence Day gi thoram pangthokre Bamol Kampuda leiba Pioneer Academy da pangthokiba ngasigi thoram aduda Pioneer Academy gi founder cum principal S Sarachandra MSU gi president L Malangba MSF ki president H Rosan SUK ki president N Danakumar Madi KSA gi president Seram Hemjit na chingmana thoram mapu singwene saruk yakhi Tharongga mari leinana state song sana laibak Manipur sakpa loinana pakhang bagi papul yekpa firan su athoiba mithunglen singna luchingduna chingkhatke tharomasi pangthokpagi matangda JSCC gi convener KSA gi president Seram Hemjitna lisingamaga chanipan marifadra mathoida Manipur na British ki makutta maithiduna loilam laingak oina lailaklaba matungda lisingamaga chamapan ifu taret ki ngasigi nomit August 13 asida British ki makutage amuk hanna ningtamba fangkiba numitne numedasi tungkoina haurakliba mirolda khanghananaba tharomasi pangthokpane ningtamba fangkraba matungda ngasigi mirolna matau karamna hingli amadi puwari gi thodok singda kari yauri haiba asisu khanaba mathau tarakle maramaduna mahir singda mama leibak nungsibagi wakalon chenhanba amadi haukraba ipa ipu singna leibak asigi damak kari thodang lorambagi haiba asi khanghanduna ipa ipu singi liklam aduda chatuna khunai asigi thabak thoram singda mang thana thabak tawhaningbagi wakalon sing sagatnaba ngasigi ningtambagi thoram asi pangthokpani haike
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯅꯤꯡꯇꯝꯕꯒꯤ ꯄꯥꯂꯟ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯍꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯔꯣꯟꯁꯤꯡꯅ ꯈꯪꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯡꯕꯨ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯡꯂꯤꯕ ꯃꯍꯧ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯝꯅ ꯍꯤꯡꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕꯁꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯍꯧꯔꯤꯕ ꯃꯩꯔꯨꯁꯤꯡꯗ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯅꯦꯁꯅꯦꯂꯤꯇꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯂꯤꯖꯝꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯆꯦꯜꯍꯟꯕ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯃꯔꯤꯕꯥ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯍꯟꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯅꯤꯡꯇꯝꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯊꯧꯕꯁꯤꯡꯅ ꯆꯠꯊꯔꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯤꯉꯝ ꯄꯔꯦꯡ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯨꯡ ꯏꯟꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯡꯖꯤꯟ ꯊꯥꯅ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯡ ꯊꯥꯔꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯣ ꯈꯟꯖꯕ ꯂꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯄꯥꯂꯟ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯔꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 18ꯇꯒꯤ ꯃꯤꯀꯣꯛ ꯊꯤꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯍꯧꯅꯕ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯍꯟꯗꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯅꯝꯐꯨ ꯁꯥꯁꯣꯟꯗ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯕꯗꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯗꯕ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯩꯇꯩ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟꯒꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯇꯈꯦꯂꯝꯕꯝ ꯄꯔꯤꯖꯥꯠ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯀ꯭ꯂꯕꯇ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡ ꯎꯅꯕꯗ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯊꯧꯄꯨꯕꯁꯤꯡꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ NRC ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯏꯜꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟꯠꯁꯤꯡ ꯈꯟꯗꯣꯛꯎ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎ इहौ असे लोगी मायोक्ता नते लेबाग असेगी रूल ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूशन ngau चनहलु हाइबनी मरमदुना खोलाव लाउबा मनि इहौ चंगसिलिबा मियामगी मथक्ता मिफा मिपुन चथरकलबदे थोखनिंगदब थौदोक कया थोरकपा याय सेंसस एक्ट 1948 के सेक्शन 3 ना लान गुम्बा फिबम अमा मायोक्नरबदे सेंसस यैथोकदबनी हाइना मयेक सेना पल्लिबा वाफम सिंग अदु पालिबा लेंगाक असिना खंगदबगुम तौबा असे लाइबक थीबने इल्लीगल इमिग्रेंट खंदोक्तुना मसागी मरमदा रिपोर्ट तौको हाइबा मियामगी इहौ असिदा हौजिक लेरिबा MLA मिनिस्टर सिंगना पॉलिटिकल पार्टी की खेतनब थमदना ऑल पार्टी डेलीगेशन सेमदुना सेंटर लेंगाकता वारी सादोकपियु NRC पांगथोक्तना सेंसस तौथोखरबदे इल्लीगल इमिग्रेंट सिंगना लीगल सिटीजन ओइखरबा मतमददे लमदम असिगे डेमोग्राफीदा अहोंगबा लाक्तुना येलौमी सिंग मणिपुरगी लैमाइदगी मुटखिबा याबगे अकीबा लै हाइखे सेंसस असिना इल्लीगल इमिग्रेंट ओना मणिपुर दा खुंदा लेता चंद्र लैयो मीसिंग असे मसीगी रिकॉग्निशन पीनना बोइना अकोई सेंसस असि पांगथोक बोइना तागनी हेदना मैतै ट्राइब यूनियन लौई करिगुम्बा नम्फु दा सेंसस असि पांगथोरप तारगदि लमदम सिदा यामना तंगदु लेता दाबा यो मथोलप याय हेबसे कोई मैतै ट्राइब यूनियन हानना मांगजोनना थमजबनी सेंसस तौबा नत्रगा यैथोकपा NRC तौबा हाइबसि स्टेट सब्जेक्ट नते मसी सेंटर की ओइबा सब्जेक्ट अमनी अदुना लैरिबा मणिपुर की लैरिबा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑपोजिशन रूलिंग दा लैरिबा अकोई MLA सिंग रिप्रेजेंटेटिव सिंग सेंटर दा चपीरगा अकोई सेंसस से एथोपिननबा NRC तब नोटिस थोननबसे मसी की डेलीगेशन चपियु तंगाई फद्रबदी ऑल पार्टी डेलीगेशन नब सेमगा सेंटर दा तक्सिन बियो हाइदना मैतै ट्राइब यूनियन सिमसो होइना अपील तौजबनी हर घर तिरंगा कैंपेन दा लमदम असिगी MLA मिनिस्टर ना थवाई यावगुमना NRC की डिमांड दा थवाई यावरबदी नहाना फंगम लगनी हाइना पीस एंड इंटीग्रिटी कमिटी कियामगई पिक के कन्वीनर चिंगाखम मेघचंद्रना फोंदोक्रे कियामगई पल्लाहन बिदा पांगखोखिबा JFC दा चंगसिलक्लिबा नो NRC नो सेंसस के खोंजंगी सरुक अमा ओइना ऑल कियामगई नुपी चौखत थौरांगलुप पीस एंड इंटीग्रिटी कमिटी कियामगई पिक अमदे बासिखोंग कोंगबा इरोंग यूथ डेवलपमेंट क्लब अमदे बासिखोंग कोंगबा इरोंग मैरा पाइबी सिंगना मणिपुर सेंसस तौद्रिङैदा NRC हाना चनहनगदबनी हाइना चंगसिनखिबा ह्यूमन चेन खोंजंगदा फोंदोखिबने तोंगान खोलाउसिंग लाउरदुना मरु ओइना मिटोप खंदोक्तना सेंसस तौबा यारोय IDP सिंग मसागी मयुमदा हंजिनद्रिबा फाउबा सेंसस तौबा यारोय सेंसस एक्ट 1948 की सेक्शन 3 की मतुंग इन्ना सेंसस यैथौ मणिपुर की लममांगबा यारोय हाइबना चिंगबा खोलाउसिंग लाउदुना नुपी कयाना सरुक यादुना चंगसिनखिबा ह्यूमन चेन की खोंजन अदुगा मरी लेनना मेघचंद्रना मखा ताना फोंदोखिबदा लेंगाकना हरगर तिरंगा तौबगुमना लमदम असिदा सेंसस तौद्रिङैदा NRC हाना तौबियु हाइना मियामना लाउरिबा असिदा थबक तौबियु अथौबसिंगी निंगसिंग नुमित लाकपदा अथौबसिंगी मफमदा हैकत लेकत तमलगा लेबाकी ओइबा थबकता पुक्सेल सेंद्रबदे थौरमदा सरुक याबगे वाहन थोक लेरोय सेंसस तौद्रिङैदा NRC हाना तौगदबनी करिगुम्बा मियामगी अपाम्बा सि लेंगाकना थबक तो अंथोरक्त्रबदे मियामना संगसिलक्पा खोंजंगसिंगदा मपुंग फाना सौगतनबा सेम सादुना लैरि हाइना फोंदोखे तुंगदा नेशनल हाईवे 102 कियामगई पल अहनबे मपासा मपादा ह्यूमन चेन सेमदुना सेंसस तौद्रिङैदा NRC हाना तौगदबने मणिपुर की लममांगबा यारोय हाइबना चिंगबा खोलाउ कयासु लाउखे सेंसस पांगथोकदौरिबा असिदा सरुक यागदबा सुपरवाइजर अमदि इन्यूमिनेटर सिंगदा ट्रेनिंग चथरिबा असि खुदक्तगी लेपकदबनि हाइदुना JDF के थौमी सिंगना संगसिलक्पा
khongzang gi makha chatharak poi na ngasi moirang college ta chathariba training gi ngasi aruiba numit ki chathagadaba training thugai duna pangthok han kidrei JFD student wing na moirang college yaurok matamda college campus ta thomjin na hona bada gate yaurok pada hanana training asibu asoengam thoktana bagi damak ngak sinduna leiramba moirang police ki osina luchingba team amadi CDO Bisnupur district ki team yauna mahirui sing aduga college ki gate ta akan bamawongda muknaba thokhi adubu mahirui sing na college asigi main gate namkhai duna training tawfam maikai da thomjin duna training tawna bangai ramba government employees sing adu college asigi gate wangmada tanthok gate wangmada thokhan ki JFD students wing gi convener Naurem Wangamana Paumi sing the Fongko Kibada JFD students wing na census amasung yungkok thibagi training tawriba sing tawba yaroi haiduna training tawriba mafam sing thibada ngasi moirangda thengnabani college asi da training tawgani tawramba kaisum sangi punsi marel amada aikhoi micham miya masibu thamlaga aikhoi ningtamle haiba yaroi haikhi Miam Zigi Oiba, Yellow Fruit Sibu can never get a mata, Irisha Fruit Sassing, Jibu can never get a mata decision logo than the low Tabatagadi, Nakoina Toning Bato, Egg Logama Pangera, I queen a singing but Miwa Kunai Zigi Oina, Hak Kongong Pamatamda, Mahiri Kunai, Queen to win a toy, Masiki timing, I quite Leva Miam Zio, I quite Kanate, Tungala, Kadiva, Miro Zigi, I quite you labor and Dana, I quite Hatsibu, Tan Bugita Mata Tolokibane, Masi Kangaga, Irisha Fruit, intellectual section Kudimakta Ladiba, administration, the law and order. Bidiba, I quite Kudimaki Tungala could even Mirozi in a habit of Kanviraga, Punamak Saru Yaminasi Amadi, Tungi Mirosi book and Minazi Haidana Tamzari. Training yaugdaba government employees singadu JFD students wing na Moirang College campus tage chadan khraba matungda mahiru singadu Moirang police ki OC team na verification tawnabagi damak Moirang police station da pukhi. Manipur ki khwaidagi maru oiba lifeline oriba national highway singi fibam fatana lariba amasung irang asida thingning babina thingjinduna miyam da awaba piriba saki matangda RPI athawalegi Manipur state president Maheswar Thaunaujamna Ministry of Road Transport and Highway minister Nitin Gadkari ga unaduna wari sakhrei National Highway sing semgatnaba lengakna paikhatle haidabasu haujik yamna fibam chadaba amada leire masigi sumathakta semgatle haina khalabasu miyamna aki tujung leitana chathok chasin yahandrabadi semgatlubagi kanaba leite amaromda highway singda free movement lehanba masida masida highway tingduna miyamgi punsi amasung lanthumda chaun ayet apan piriba thabak sing mari leinaba ama oiriba road transport minister nam idieng chengduna pamdaba thodok sing thohanbiganu haina mahak na taksilamki hairi CDO unit kaksing arong PS samadi 46 Assam Rifles ki apun bakangbu mana akaknaba paw mafangbadagi lotsinduna thamlamba kutsukulai kaya fagat pangamkhrei arong PS ki manung chanba double khong mari fangbi canal gi mafam singda thiba humbagi thabak chathabada fagalaba khulai sing adudi 9mm gi pistol ama 303 LMC ama Ensas rifle ahum single barrel mari tongan ma nongmai ge magazine kuntra tongan ba nongmai ge nongmai maru lisingani chamaga yankai taruk amadi kaptokraba nongmai tokning chamaga yankai taret ni haidi Moirang Multipurpose Higher Secondary School gi Ministry of Education gi Pm-Istv 7 phase amasung State Implementing Society Samagra Shiksha Manipur lisingani kungamanga kungataruk ki makhada nauna saba loiraba art and craft ki ka ama amadi library ki ka ama yauna apun baka ani ki building ama saba loiraduna ngase haunabi matung ina Moirang AC gi MLA Thongam Santina sangaduna school authority da khochinabagi thorom ama Moirang da leiba Moirang Multipurpose Higher Secondary School campus ta pangthokhrei Taromadu the school asagi principal Philem Tampak Laima vice principal amadi Moirang Kendra Progressive Front ki chief advisor na Taromapu singwina sarugya ki ngasigi tarogi sarug ama oina MLA Thongam Santina school asagi computer room gi
sizinanaba AC set amasu school authority da kodoloina pikhi MLA Thongam Santi na phongdokibada school ase Bisnupur district ki manungda khwaidagi leadaba school sing manungda amani school ase dagi Manipur gi masak nairaba miyoi kaya puthokraba school amani mahak masamak so school ase dagi haurakhiba misak amani hairaduna school ase afaba school ama ohinanaba ohenabagi matangda chunaba mawongda semgatpa haiba ase mahaki manglani ngasi sangariba library room amadi art and craft room asina matam amada mahiroi kaya da khudong chaba piramba adumak piba ngamlagani haibagi thajaba lei school asege fencing matik chadriba asisu fibam chadraba mafam sing yengduna semjinaba honaragani hana saramba hojik function tawba yadana leiriba school asege awangnong pokthangba sarukta leiba school building asisu sizinaba yanaba semjinaba ayaba pirakle amade hojik leiriba school asege entrance leiriba ariba classroom pareng asisu G+1 da athubada handaki Mahakitar manungda saba honaba honaragani haibagi thajaba school authority da biramke MLA makha na phongdokibada khunai ama sembada laibak ama chawkhan hanbada oja sing ya chawbo thogang lei oja sing na masagi kanabana mang thaduna mahairoi sing bu khulai oina sizinaba tawbiganu mahairoi sing na su masagi right khangna afaba achangba misak mamam oina bo honabiyu oja sing na lorokpa thodang da awara palirakpa sing men khatnaba honabana local MLA ama oina mahaki thodang oige haike ओजासिंग ओजा होइबगी वखल कौथोपिरगा छात्रसिंग कईगु मतमदा ट्रांसफर पोस्टिंग दौदा लाइ वैना सिजनरगाना लाहनना पुरबो होटलिगनु हाइबसु मतमने आई पुरुता पुरि तौजरी ओजा अमगी छात्र साथी गदैदो मरिजे फजना थबिरगा अफबगे दो थबिरगाना अचुम वेरे सपिरगाना खुनाइसे गदबो होनबदा मणिपुर गदबो होनबदा भारत गदबो होनबदा एकोइ पुन्ना चौबो थोरांगो मिनसि आइबा प्रोजेक्ट थमजरगा Eastern Students Club Nongmai Bungge Humfudra Taruk Suba Mapok Domit Multi-Purpose Hall ESC Nongmai Bungda Pangthokrai Tharomaduda Additional Chief Engineer Command Area Development Department Manipur gi N Munindro Hanagi Manipur Tribal Development Corporation Limited ki Chief Engineer Laisram Brozendra Hanagi PWD gi Additional Chief Engineer A Tomchau DMU gi Hanagi HOD Manipuri gi RK Musuksana Hanagi Police Inspector Manipur gi Tenchubam Ibohal SI Academy Nongwaibungi founder Madi Principal Seram Romananda ESC President Wahengbam Iswar Chandra Amadi Miyoi Kayana Saruk Yakhe ESC gi Firal Chinkatuna Thorom Hogdoki Bagaloinana Handak Haidokiba examination na wangna fanglaba mahiru singda pungning thogatuna achamba kodol pot piduna ikai kumnaba sudke ESC gi President Wahengbam Iswar Chandra na haikibada ESC chahi 63 surak paga mari lenina club asina kon bazagada leriba mafam sing Chaukat Khongthang Tawbaya ba honari masida natana laikai asida lairik sports amadi atop-atopa makok taraklaba sing club asina makhoibu pungning thogatli haiki Oi like shugi manumda moi ahi bangang sing adigi mark 70 and above adigi 100 chatpa mayam do koina any engineering khangde any medical khangde adi any science and arts khangde moi loinamok akoina masi sei khudingi moida meritorious awards na koina admaina tawjabne Kontha Ahalo Mercyland Road Laiba Blessed Institute of Health Science and Allied Sciences Health and Allied Sciences BIHS ngasi handokre Taromaduda HOD Department of Endocrinology Jenims ki Professor KSS Achauba Health Service Manipur gi Director Dr. N Hemant Kumar Department of Environment and Climate Change ki Director Dr. T Brajakumar Medical Superintendent Jenims Professor KH Lokeswar amadi miyoi kayana saruk yakhe RK Baneswari na ngasi hangdokliba institute asina Manipur gi waliba healthcare technology kharadang men khatpa ngamnabagi pandam daling khatpani masida hana thabak torumba maming leraba thabak tage potharaba professor kaya leire masida natana laifam thokpa infrastructure kodimaksu leire masida thawai yawba mahiru singna healthcare technology tamnabagi khudong chaba su phangangani haike Haukiba Julai tang tarada lenga ki maikidagi thorakiba order mana chahi humfu helaba sing thabak tagi pothana ba masung chahi taranipan sudriba sing thabak tauhandana ba thabak togdana ba khanghan ba order adu ikai khumnai adubu matam sangna PWD da casual worker oina leraklaba singbu minungsi yengduna karigumba khara di tawbiu chahi semdoklaga changliba sing verification tawbiu haina PWD da casual oina thabak tawriba miyoi singna phongdorakle
masing yamlaba PWD gi casual worker na saruk yaduna pangthokhiba pawmising unaba duda wa ngangkhiba singna phongdokhibada lengak ke maike dagi order se hek tholokpaga chahi humfu suraba casual worker singna thengnariba khudong chadaba sing khangbinaba masung kari kari tawba yabage haiba adu yengsinbinaba mari lenaba department ki maike da wakat palaikhre ngasi fawbadi thabak oina pangthokpa udri hauzik casual amasung master role da punna mioi chanipan hena thabak tawri masida minumsi yengbiraga karigumba thabak khara tawbiu haina phongdorakle mayam kwari safarsi sahi mayam wana khangjarabani huzik hal orakanda sahi busure to hana habiru kusi labagam thi minungsi genga kai gumakha dingti to biu haidana akoina government gi side ta request tawjari base action lokat biu haina amjari Manipur Youth League mayolna ngasi taramari August Manipur Independence Day ga mari lenana blood donation camp ama RIMS ki Department of Transfusion ga kutsamna duna RIMS ta pangthokre camp asida miyoi kayana EPK Imphal West District ki manung chanba Samurok Bazar da laiba social activist PH Nando Luwang ngasi ayuk Pung mangarom taba matamda masing yamlaba Manipur Police Commando oigani chingnaba miyoi singna thibagi thabak chatharamle haidi pawgi marak thana break amaluzri matamgi nungsit nungsa amadi ainga sana maram moiraga lok tungba amadi khubana singba tatana thohalli pumnamak sibu khudakta phanba ngamlaba Capidon Cup Syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnaw mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon Cup Syrup thakpiu Capidon Cup Syrup Dada Ini mesti gano ada betamo Sigi bisa next time dina section na laksil ka kamu sa banine Dada nang se juhar habaga amta kiderbo asumna mayam na machal bo ngap shan lugum masigi yung masibu aso yang an ko kada batagi next time dina ngap seli next time di juhar habati laptop na ba same bani zaman tuk mo isi na bana concrete ka tok na ba matanda kapam ng amuk ka na angle adli next TMT strength is in the quick honglagli ba punsigi lambi sida arai ba chaba yaba makhai sa sinari adone hidak langthak kayama sadaba yarakte sasiliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakning ba phawdaba puk nungai taba khong hamba nungai raktaba amadi kuchu kumen senghallakti kuding maksibu ngakthok ke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule breaking matungda makhataba pausing pizere British na Manipur da chathakiba thawong adugumna India na Manipur da sanariba policy ase yellow furup aikhoi punna thengnaminasi haina Manipur ning tamba numit ki ningsing thoramda Herikon Jiribam District Council ki President Senzam Sainik Kumar na haikre ngasi Jiribam ki Bapupara da leiba Desam office ki campus ta pangthokiba Marifu suba Manipur ning tamba numit ningsing thorama duda Senzam Sainik Kumar na makhata na kumjali sing mga jama panifu taret ki August taramari da Manipur na British tagi ning tam ki banumida sibo chahi gi lepta na pangthoktu na lakhi bagum chahi asigi oinasu Marifu suba Manipur ning tamba ningsing numit pangthoklibane matam adugi ipa ipu singna iramdamasi kanana ba wakalonda thawai thakiba made makoina laukiba thodang adabu ningsingba made ikai khumna ba utpo oina ngasi angangbo machugi firal asi chingkhatuna ikai khumna ba utpani ngasigi thoromasi Manipur da natana maitaina kundaba Assam, Tripura amadi Bangladesh ta fawba pangthoknari Manipur asi haujiksu tangdulaita da bakaya amalai fibam asida India na Manipur da yengliba mediang amadi makoina sanariba policy aikoina loina khange matam ama British na tawramba dumak India government na ngase Manipur da tawri yellow Manipur asida lairiba yellow furup khodimak na thengnamina si haiba message asi pidi haike matamdugi akoigi ipaipuna tawiramba damdam sigidamukta koi jati sigidamukta tawiramba singadu akona ngasisu kaudana khatana kogi laiba charon suron kogi generation singsina haiba thorambasi mapung phana makhatana su pangthokani habasi ai haijari ngasigi tharomadu da Herikon District Council Desam gi Mahiru Singamadi Wasdef ki Ima Singsu Sarukyakhi Salai Kanbalup SKL gi chahi leptana pangthokpa summer session lisingani kunga taruk asi Thaubal Savan Tongba da leiba Savan Tongba Modern High School da pangthokpa ga loinana 3 days residential leadership camp amasu hokdokre
Tharom aduda SKL gi advisor Salaicha Syamjai, Chairman Salaicha L Gopal amadi Vice President Singh Salaicha Inaucha Salaicha Angom Surjit amadi Salaicha Ningomam Indralal na athoiba mithung singoina sarugya khe mifamaduna Salaicha ama oina kari thogdang logodage leibaki hauzik oriba fibam asida afaba leadership ama karamna oigadage amadi Salaicha singna iramdam asigidamak logodaba thogdang na chingba hiram kaya da khanakhe Tharom adubu hogdokladuna Chairman L Gopal na SKL na chahili sangsina pangthokliba summer camp asi chingi lamda pangthoktuna lakle adubu iramdam asigi oirakliba fibam asina chingda chatpa yabagi khudong chaba walakpana chingi lamda pangthokpa ngamdre masina maram oiraga SKL da chaitheng pidaba nate SKL amadi leibak miyamna ngasi thengnariba khudong chadaba kaya asi mayoknabada SKL gi thomi singnasu saruk yagadabani haipa wafam phongdokhe inconvenience khudong sarba mayam sa ai khoi na ngasi thengnariba mangda targa problem hai dare masi asum lehebidi yabana tabani na khoi na pam daba sakam sa masi mangan sergadi ai khoi na angaba thakkan no khona ba mathok ta Haugalakliba nahasingbu tinjang kaijang daba masa mau faba miyoi amamam oinabagi pandamda Kanglei Peoples Against Narcotics and Psychotropic Substances Kanglei Panasna Kaksing Bazar apunba imalu kapuna kutsamnaduna Kaksing Bazar da awareness pangthokpaga loinana poster campaign pangthokre campaign aduda chahi sudriba angangsingda nisagi polam sing yodma lepiyu miyam tinba mafam singda nisa sisinabiganu lamdam asida leriba school college singe koibadagi mitar chamagi manungda nisagi polam sing yodbiganu school college amadi laikai khungang the Ladiba Club Organization Sing Namaya Kabatinzaki Manamda Awareness Program Sing Pangtopiu Hybrid Sing by EK was a campaign to the Kanglei Panaski Marweva Mui Sing Kaksing Bazar Apunba Imaluki Mui Sing Na Sarukya K Manipur Independence Day Gamari Lenana Mayai Yumfam Kuman Kanglei Apunba 18 Pam MYKKA Ina Sinduna Mayang in Father Laiba Pravavati Police Fitness Center da KZ dagi class 6 forward tamba Manipur gi tongan school sing dagi lakpa mahiroi Chambri ga Yangkhaina sarugyaduna first state level mitai mayak hand writing competition ama pangthokiba loina makok mathang taraba mahiroi singda manamatum su yenthokrai tharumaduda Indigenous Peoples Organization Manipur Ipongi General Secretary Rakesh Moirangthem MYKKAE gi Chief Convener Angom Surjit Maitei Pravavati College ki Governing Body ki Secretary Chanambam Koklei College asigi Principal Ningthauzam Samungo amadi KUCMA ki President Potsangbam Joy na chingba masak naiba miyo kaya su sarugya khe Tharumaduga mari lenana MYKKAE ki Convener Chongtham Mangal na haikibada Manipur asi British ki makhada loilam oiduna leiraba matungda 1948 ki August ki tang 13 da British thadoktuna chatkhraga Manipur bu ningtamba piramba numit pu ningsingba oina MYKKAE na hek safonglakodage hauraga chahi khudingi leptana competition kaya ama thorum sing sinkhre Maitai mayek asi MA gi thak fawbu tamba yarabanina pikliba mahiru singda isagi oiba irol yek asi hena chawkhatnabagi mami ama tananaba ngasigi handwriting competition asi sinmani haike Maitai mek asibu ziki akhoi MA gi thak fawda akhoi uzik tamba hawrakle aduna yaragadi akhoi angang sing dagi hawraga akhoi khut phajaba haibasi yamna mathau tai aduna akhoi irola yek asibu amutana khangna bigdamta aina bigdamta akhoi asigumaba competition asibu sinjabani Aikoigi ipaipu singna imaleba kining tambanga ngaba hotnabada siba kidana thawai katkiba adu ningsinglaga aikoi masel ama toina punsinduna hauzik oidiba imaleba ga se ngaknaba amade chawkhatnaba honafam thoi haina moirang esigi XMLA Mairembam Prithviras na haikrai wafamasi moirang esigi XMLA Prithviras ki meeting makhada team Prithviras na sinduna moirang kanglada leiba INA auditorium da pangtokhiba moirang AC da leiba school sing da tamba mahiru singi oiba patriotic song competition gi thoramda athoi methung len gi warol da haikibani mahagna makha takibada apunbagi saktam ngakpa haiba si aikoi amat oina punsindraga de oithokloi leibak ningba haiba si ipai pusingna imaleba kining tamba ngakna ba honabada thauna fakhiba thawai katpa kidabagi thauna adu ningsinglaga magi angamba adu honaba amadi aikoi punsilaga leibak asi chawkhatnaba honaba changi haikhe tharumaduda XMLA M Prithviras kiloinabi Kelena Gurumayum Retired Lieutenant General Ellen Singh na chingba
चिंबना मरोइबा मियोइ सिंगोइना सरुक याखे थरोम अदुदा मोइरांग एसे के मनुंग लैबा स्कूल सिंग तंबा महैरो यांखा के निपान ना लैबाक निंगबा इसै सक्तुना चांगदमना खे चांगदमनबा अदुदा LCM हाई स्कूल दा तमलिबा मोइरांग कोंजेंगबम लैकाइदगे कोंजेंगबम विश्वरासना अहानबा मना लिटिल बर्ड स्कूल दा तमलिबा मोइरांग फाइरेंबम लैकाइदगे मालेमगानबा फाइरेंबमना अनिसुबा मना LCM हाई स्कूल दा तमलिबा हाउबिजम आरबिना अहुम सुबा मना फंखे मकोक मथंग तारबा सिंगदा अहानबा मना दा लुपा लिसिंग तरा सर्टिफिकेट मेमेंटो अनि सुबदा लुपा लिसिंग तरेट सर्टिफिकेट मेमेंटो अमसुंग अहुम सुबा मना दना केस ओइना लुपा लिसिंग मंगा सर्टिफिकेट मेमेंटो पितुना पोंगनिंग थोकटकी लोइना कंसोलेशन प्राइस ओइना पार्टिसिपेंट तरेट सोखंगतुना केस प्राइस सिंग पितुना पोंगनिंग थोकटके मरैबा के थवाइना पोंथा पिख्रबा अथौबसिंग इकाई खुमनबा उटपा थौरम असम की होजाइदसो थौरम पांगथोखरे रविंद्रनाथ ठाकुर विश्वविद्यालय न्यू कैंपस लैबा इपुथौ बीर केंद्रजित की मितमदा यूनिवर्सिटी एसेगे VC प्रोफेसर मनावेंद्र दत्त चौधरीना मितमदा हाईलाइट कटखे मणिपुरी डिपार्टमेंट रविंद्रनाथ ठाकुर विश्वविद्यालय अमसुंग मणिपुरी साहित्य परिषद असम होजाई डिस्ट्रिक्ट कमिटी अनि खुत्समनदुना थौरम असी पांगथोखिबनी समगुरी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर इंद्रजीत वेस बरवाना टिकेंद्रजीत अमसुंग एंग्लो मणिपुर वारगी अथौबसिंगी मरमदा वाफम कया थमखे अमसुंग मणिपुर की मपारी अथौबसिंगी थौनाबु सिंथाखे थरमदुदा मणिपुरी साहित्य परिषद असम सेंट्रल कमिटी की वाइस प्रेसिडेंट नोंगथोंबम विनोद विहारी मणिपुरी साहित्य परिषद असम होजाई डिस्ट्रिक्ट कमिटी की प्रेसिडेंट तेंसुबा मनिहार अमदी अतै लुचिंगबा कया यावना होजाई गर्ल्स कॉलेज की महिरु सिंगसु सरुक याखे चाम कुंट्रा मंगा सुबा थौबु सिंगिनिंग सिंग नुमित पेट्रियट्स डे की थौरम कंगलई चनुरा सोसाइटी दिल्ली अमदी दिल्ली मणिपुरी सोसाइटी अनिना पुन्ना सिंधुना संस्कार भारती दीन दयाल उपाध्याय मार्ग न्यू दिल्ली दा ngarang पांगथोखरे राज्य सभा की MPA सरदा लेजिस्लेटिव असेंबली गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली की सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार युमनाम अमदी सरोनालिनी देवी न चिंगबना मिथुंगलेन सिंगोइना सरुंग याखे बीर टिकेंद्रजित अमदे थंगाल जनरल की फोटो द लैकतुना इकाई खुमनबु उत्पगलोइना एंग्लो मणिपुरी लान लिसिंग चनिपान मरिफ्तरा मापनदा थवाई कटख्रबा थौबसिंग मफमदा इकाई खुमनखे मैतै मणिपुर डायस्पोरा मयामना सरुक यादुना पांगथोखिबा थौरम अदुदा लैबाक निंगबा इसै अमदे सैरेंग चांगदमनबा अमदे इंटरैक्शन प्रोग्राम सो पांगथोखे मणिपुरी इन कोलकाता MIK ना चामा कुट्रा मंगा सुबा पेट्रियट्स डे की थौरम मणिपुर भवन वेलीगुंज कोलकाता दा पांगथोखरे कोलकाता अमसुंग मसीगी अकोइबदा लैबा मणिपुरी चामुम फुत्रा रोमना अथौबा सिंगबो निंगसिंगबा अमसुंग इकाई खुमनबा उत्पगी थौरम असिदा सरुक याखे थौरम अदुदा अथौबा सिंगबो निंगसिंगबा ओइना हाईलाइ कच्चबा मिकुप अमतंग तुमिना लैबा अमसुंग कैंडल थानखे कोलकाता पुलिस ना थौरम असिदा स्पेशल सैल्यूट पीबगा लोइना अथौबा सिंगबो इकाई खुमनबा उत्खे थौरम असिदा इसै चिंगमी तमीगी जगोय रिसाइटेशन अमसुंग अतै थौरम कयासु उत्खे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उखरुल सुसिंदुना चामा कुंट्रा मंगा सुबा पेट्रियट्स डे की थौरम उखरुल की मिनी सेक्रेटरीट कम्प्लेक्स लैबा DRDA हॉल दा पांगथोखरे एंग्लो मणिपुर वार इन 1891 दा लैखिद्रबा अथौबा बीर टिकेंद्रजित अमदी थंगाल जनरल की मफमदा उखरुल की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट पोली मकन ना लुचिंगदुना हाईलाइकतुना इकाई खुमनबु उत्खे ब्रेव बॉयज एसोसिएशन BBA क्लब की निफुमापन सुबा फाउंडेशन डे मदे पेट्रियट्स डे की पालन हंदक चही असिगे चामा कुंट्रा मंगा सुबा पेट्रियट्स डे की थौरम BBA क्लब की इंडोर हॉल दा पांगथोखरे थौरम सिंग अदुदा इमागिदमक्ता थवाइना पोंथा पिख्रबा अथौबा सिंगी फोटो दा हाइकट लिकत तमखे डॉन बोस्को हाई स्कूल लांगजिंग सो स्कूल अदुदा थौबा सिंगबु निंगसिंबगी थौरम पांगथोखरे बीर टिकेंद्रजित अमदी थंगाल जनरल की मफमदा ओजा अमदी महिरो क्याना सरुक याखे महिरो सिंगे पैट्रियोटिक सॉन्ग कंपटीशन सो पांगथोखे अथौबा सिंगे नुमित तराहुमदोय अगस्त के थौरम साइलेंट डिजिटल मिनी स्टूडियो दा साइलेंट डिजिटल न सिनुना पांगथोखरे थौरम अदुदा फंजौबम लनजित BSA मणिपुर स्टेट प्रेसिडेंट अमोम जितेन मैतै FPO साइलेंट डिजिटल अबदे थियाम सोमेन GSA मणिपुर स्टेट कोऑर्डिनेटर ना प्रेसिडेंट मेंबर सिंगुइना सरुक याखे लमदम असिगी मियामदा युमसा कांगलोन खंगहलिबा यूनिवर्सल फ्रेंडशिप ऑर्गेनाइजेशन UFO गी तरासुबा मपोक कुमोन गी थौरम सगोलबन मोइरांग हनुबा कम्युनिटी हॉल दा पांगथोखरे थौरम अदुदा UFO गी प्रेसिडेंट ngasepham नीलकांता LDA मदि MDS की हानगी चेयरमैन मोइरांग थेम
Ashni Kumar Singjamai Esigi Hanagi MLA Irengbam Hemochandra Masung Social Activist Oinam Sarat Chandra Singba Miu Singna Mitunglen Oina Saruk Yaki Tharomaduda Tongan Tongan Miu Singna Organization Asigi Matangda Moigi Oiba Mot Fongtok Naki Leglam Films ki Vener Makada Nausa Sanagi Direction Amadi Story da Laikom Haina Mingtonba Manipuri Fisher Film Ama Ngasi Palace Compound Laiba Castle Hotel da Yaifa Thongni Thorom Pangtokre Yaifa Thongni Thorom Maduga Mari Lainana Film Asigi Director Nausa Sanana Film Asi Family Thriller Drama da Yumfam Moiba Laman Kumbagi Wari Amani Haiki Art and Culture and Tourism Minister Kuraizam Loken Masa Sarugyaduna Wangoi Kendrada Hargar Tiranga campaign Hogdokrai Nasi Ayuk Art and Culture and Tourism Minister Kuraizam Lokena Mahaki Yumnam Huidromda Laiba Yumdagi Hauraga Yumthong Kudingda India gi Machu Hum Ningtam Firal Paihenba Hargar Tiranga campaign Hogdoke campaign Adugi Sarugama Oina Miyam gi Oiba Rally Amasu Yumnam Huidromdagi Hauraga Wangoi Kendagi Tongan Tongan Wafam Singdagi Lakpa Miyo Kaya Sarugyaduna Chatki campaign Hogdokpa Thoromaduga Mari Lengana Minister Kuraizam Lokena campaign Ase Minister of Culture na Nodal Ministry Oiraga Laibaga Sina Ningtamba Fangbagi Chahi Marifu Surakpa Sida Laibaga Sigi Citizen Amoina Harau Nungaiwa Fongdokpa Maribak Paramdam Nungsiba Amadi Indian National Flag ki Maroibagi Matangda Miyam da Kanganaba Pandam da Pangthokpani Chahi Asigi Oina Hargar Tiranga campaign Ase National Song Oriba Vande Mataram Isai Asina Chahi Chamaga Yankai Mapung Farakpa Asida dedicate Tauri Laibaga Sigi Citizen Ama Oibagi Chautok Chaba Ikoi Pumbada Laisi Haina Minister na Fongdoke 1947 dagi khoi India na ingtam ma phangwa matung dai khoi India gi leiwa phong khori makta khoi har ghar tiranga na khoi chang sing na chatra ko du palan wai nai khoi ngasi se ai kendra leiba sinau sing siga mayam mai bel mayam sing siga punna samina bani MLA Paulinan Haukip ki Aseng Voter Record CEO Office ta August kun fawagi manungda miyam da mayek seng na khangandrabadi Manipur High Court ta PIL file tawragani haina kumbi kendra da General Election lep na basem sariba Sanjoy Han na thadurakpa video amana hairi mahak na makha taraduna Psychot AC ki BJP MLA Paulinan Haukip ki voter gi achumba aseng ba mari makhong khanghalu mahak masagi chahi nifu manga nifu taruk Psychot AC gi voter lista yaude mahak kadaidagi lakpano haiba miyamgi chingnaba lairingai cheraka sida subnagi lisingani kungani thoi khaktada Psychot AC gi polling station number 69 gi voter serial number 592 da yauba lisingani mangagi voter lista yaudaba misak asina matau kamdauna special intensive revision gi draft electoral roll da yaurklibano haiba wahang lakle SIR gi draft electoral roll da di MLA Paulinan Haukipasi Psychot AC ki polling station number 74 ki house number 6 voter serial number 514 da matau kamdong na yaroklibano state government ki election department amadi CEO office na chatliba tha asigi tarik kun fawagi manungda BJP MLA Paulinan Haukip ki asengba adu khangalu haiki 2005 ta mahaki imung manung family sing yauhi de haibani na sida kamdong na SIR gi कोई draft electoral roll से करमाइने यावरपनो हाइबसे मसी चलिबा अगस्त था सिगी तांग कुन भावगी मनुंगदा chief electoral officer gi office na amasung election department na मियाम द मयु मरिक चुमना खंगन बिउ करिगुमा अगस्त की तांग कुन नसिबागी मनुंगदा मणिपुर की election department na chief electoral officer gi office na द खंगन बिद बतारगदी लमदम असिगी थवा यावजबा मिसा अमा ओइना तांग कुन मा थoi मदुगी मतुंगा Manipur High Court PIL ama shoot tawragani haibase Kanto Santipur Laikai da Laiba Elangbam Nandalala Made Elangbam Ongbi Angobi Enigi Machanupa Elangbam Mani Chandra Aruba Fiba Mamada Nadun Laibadagi Kanto Santipur Kulasigi Mairapai Bilop All Manipur Dupi Marup Kanto Makha Laikai Made Youth Development Club Kanto Anina Punna Kutsam Naraga Elangbam Mani Chandra gi Yumda Chatuna Angaba Mateng Pangkre Hairi Lamdamasi Pukchel Chauraba Singnasu Elangbam Mani Chandra gi Layeng Mada Mateng Panghaning Bagi Apamasu Look Anisigi Maikidagi Fongdorakli All Manipur Hawker Association na Koisnam Tokyo Bu Ikai Kumna Bagaloina na Tagat Pafongdokre Manipur Government ke Social Welfare Department ta Assistant cum Data Entry Operator Ramadi Juvenile Justice Board ta Thabak Tauriba Koisnam Tokyo na Mahaki Apokpana Hawker gi Sinfam da Lairam Laga Laikidraba Koisnam
Koba Maitegi Mingda Athauba Singge Ningsing Nomit August 13 mari lenina All Manipur Hawker Association da selgi mateng pikhrei masigidama Khoshnam Tokyo bu thagat pa phongdorakle Chatliba thasigi mari dagi taret fauba Philippines ta pangthoki ba tara shuba Asian Aerobic Gymnastics Championship ta gold medal lawrakrabi Hockey Union ge gymnastic player Ariha Pangambam amadi mahaki manaunupi final ki thak fauba sanakibi Anjori Pangambam anibu ngasi Hockey Union Lairik Gambam Laikaina Achamba Kudol Port Piduna Taram Okre Hauzulo Silakpada Maruba Pausing Amukana Pizri No NRC, no census Cyber Kolau Kayagaloina, Masing Yamlov Miyamna, Governor Tamareli Chakray. Kangpokpi District Lankada Kuki Militant Signal Landarakpada Naga Ani Sire Ani Sokle Hari. Manipurna British ki makuttagi ning tamkhiba chahi marifu suba ningsing thoram ngasi pangthok nakrai matang asida hauzik fawgi oina Istv Manipuri Paulo Sinjari miding tabi basing pumukana korum sri